again, we'll be doing this in the native language. If you need the translation by hand, we can do it for you over here in this corner for all the English-speaking media. Otherwise, we'll jump right in. Again, just raise your hand, give us your name, affiliation, and wait till I call on you and the microphone will be there. Questions? Any questions? How about just some general comments on the match? Prije svega htio bih da čestitam reprezentaciji Argentine na zasluženoj pobjedi. Igrali su bolje od nas, imali su više šansi i realno je bilo da pobjede bar sa 2 gola razlike. Moglo da bude i veći rezultat, i mi smo neke naše šanse imali. Moglo je da se desi da im jedan gol par damo, a sve u svemu zaslužena pobjeda Argentine. Vidjelo se da u ovom trenutku razlika između njih i nas je ipak prilično velika i ja nisam razočaran jer moji igrači su igrali onoliko dobro koliko su mogli u trenutku. Dajte naša riječ Chicago, Ahmed Hođić, nakon večerašnje utakmice ipak bilo lako igrati protiv Liechtensteina i ovih reprezentacija. Šta mislite reći, koju lekciju možete izvući iz večerašnje? Igrali smo protiv jedne velike reprezentacije. Ja sam to rekao i jučer, čini mi se, na konferenciji za štampu. Oni su sa Messijem među 3-4 reprezentacije na svijetu, bez njega su među 6-7, a mi smo na nekakvim 15-17, znači razlika je tu. Igrali smo protiv jače ekipe, od nas puno jače. Njima je nedostajao Messi, nama su nedostajali Salihović i Lulić koji puno znače za nas. I ja sam to rekao još davno. Mi čim ostanemo bez jednog, 2 igrača, za nas je to veliki hendikep. Ja nisam razočaran, s obzirom da nemam šta igračima da pregovorim. Držali su 90 minuta, pokušali su da pruže potporu onakav kako su mogli, da u svemu zaslužena pobjeda Argentine. Selektor, kako ste zadovoljni igrom Kolašinca? Mislim da ovdje je solidno, prvi put je igrao za reprezentaciju i to protiv ovakvog jednog protivnika nije se moglo ništa više ne očekivati. Po meni je veoma dobro. Other questions? Go ahead. Just wait for the microphone to come to your thing. Svoja Tlakića, Boston, Chicago. Stiče se utisak da nisu danas slušali igru sa Žarom, bar pojedinci, kakav je vaš komentar? Posebno na Pjače, Džeku. Sa Žarom možda su igrali ispod svog nivoa, većina njih, ali ne vjerujem da nisu igrali sa Žarom. Oni su htjeli, pokušali su da se suprotstave Argentini na nekakav najbolji mogući način, međutim, razlika između njih i nas je očigledna. Šta očekujete na svjetskom prvenstvu? Šta očekujete na svjetskom prvenstvu, uzimajući u obzir razliku između nas i timova koji su klasa? Pa nema puno ovakvih reprezentacija kao što je Argentina. Sigurno ima jedno 10-ak reprezentacija koje su izuzetno jake, koji su jači od nas. Međutim, u našoj grupi više jedna jaka reprezentacija i bit će vjerovatno 2 reprezentacije, možda našeg nivoa. Imaju još do svjetskog prvenstva, meni je najvažnije samo da moji povređeni igrači se vrate što prije, jer mi imamo i Muniću, i Salihovića, i Lulića, i Vranješa koji kad se vrate bit će to sasvim druga reprezentacija, bit će jača konkurencija, a i bit će bolja ekipa, jer Lulić igra fenomenalnu relaciju, Salihović isto igra u Njemačku veoma dobro. Nama je to danas bio veliki hendikep. Možda isto tako kao i njima, kad njima Messi ne igra.
final question?